musidɓe wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon assalamu aleykum mi salmini on hoore teddugam mi yetti mourade moƴƴuɗo musidɓe haray on accanela hakke piiji ɗi ndi wela fi haray kono ɗon tini piiji ɗin haray kadi de toute façon kono fewdori noon ko noon mi wata hollide dow musidɓe haray noon ko adi kon no mi holliri on ni si tawi woni mi waɗi publication hande mi supprime mo hande haray on andu ko Facebook woni supprimude émission jiɗi parce que on tini mi ɗetta exemple o publication mo waɗen fiɓeɓe dune hara tigui tigui o gonɗon o waɗi page o restreint haara taw ono wonɓe suivde ɓen fof lantori yo yo waɗan cœur jiɗi partage on émission o moƴƴa fiyo restreint on ƴiwka page meɗen par ce que waɗi page o restreint ka bimbiɗo moƴƴa noon fey on publication mo waɗɗen o yi musidɓe tuma o tuma no mi holliri on ni en yewta e julɓe Allah ɓen si ɓe ara ka meɗen yoɓe noddu en téléphone humpodiren si ɓe wawa déplaçade ɓe ara o yi activité momin prévoyno on hande kadi musidɓe yaltugol ngol yaka fulaso komin ƴeɓɓuno yawgol ton minen mojobere nde fof meɗen ɗo feno sayɗo kono malheureusement mi wawade kadi yawgol par ce que tawi ɓeɗo kadi ari ka suudu ɓe ari ɓe tawi yen ɓe noddali yen ɓe hollali en yiɓe arde donc programme men on to woni ko boniti musidɓe haray tuma o tuma miɗo wadde émission miɗo hollude julɓe Allah ɓen fof kala wonɗo suivre assistance humanitaire d'urgence si seno to ko amen yo noddu men holla men mapude mabɓe nden ka téléphone ɓe holla men si min newni yoɓe aru ɓe wawa arde ɓe tawa men hara ɓe arali tum ɓe andinal men par ce que a pew men lutodira ɗo meɗen fokkiti yaltugol hiɓe nataɓe ka suudu musidɓe haray pijiɗi ndi wela fi no hawni ko mourade moƴƴuru kono ko adi ko mettez-moi les cœurs s'il vous plaît je vous prie humblement on va essayer de libérer la page là parce que ce qui reste clair non seulement il y a beaucoup de personnes qui se focalisent pour signaler nos émissions ça hein. Dès que tu postes une publication, on signale la publication. On va certifier la page là parce que on ne comprend pas pourquoi les gens sont toujours derrière ça pour faire des harcèlements. Donc, il y a un faux moron qui est par rapport à une situation de musibe. Haray nokku kala ka wonti do mi do yettiri yo hore teddungal ino babira e meden ben arbe ben ka meden haray c'est pas une chose qui est facile. Donc mettez-moi les cœurs suffisamment. Mettez les cœurs en toute sincérité. Ni kala publication pas de wadado. Haray be signal de demain. Donc nous avons des soucis avec. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ba. No haifi. Kono makete do. Modi Abdoulaye konton ko si udon. On maka e moƴƴa yaafo ɗon to no hito mo gon fi en faltodir hala meɗen jenti on kori ko jam فقرة تنقل عن جميل نوني والك فرق الدنيا اليوم والله يوم يار لبدان يوم تقاس تنقل عن جميل تصوت في الله وتعالى نبيكم المسكين اللهم وتعالى اللهم وتعالى المسكين في الله وتعالى نبيكم gila on sai don ka sare mamun da ka ko on to yudo En fait, je ne veux pas vous montrer parce qu'il y a le sang qui coule quand il y a tout de donc mi wawa ta hollu golon tabi kupu kadi don oyi do ni personne wada restreint moƴƴa Allah ko c'est pas une chose qui est facile donc mettez-moi les cœurs pour libérer partagez l'émission d'abord partagez-moi cette émission c'est très important haram foy den tora balla musibe no wonde sivi de ni harabe babila meden fedo saydo haray ko onno nga ko ngal ɓuutiri mi ñalli asawa mi heeri mi waaɓoyi ko weetata ko jamma min mi yalto hikkuba mbiyan tawi wawata kay kana mi tippirta ko subaka mi yalti fi salliga gon tan kay kana mi salligata komi salligi noon dañande wayde jama say ha ɗomi lewtata ɗum noon mayre ɗum o jallente mi ala moyen ɓe guurani mi waɗi ɓiɓɓe nayi jogo
nayi hoore muynowo nene maɓɓe hoore nene maɓɓe kadi ko simi waɗi walwali simi ñaama joni noon mi waali kam mi nawni yimɓe Allah walle ala komi miskini tie Allah hotan nabijo Allah hotan nabijo baba mi la waɗi fi sabilillahi simi mi heɓa ko men ñaama joni noon hanki ndiyan ɗan ko ari kon mi heɓanno mo waɗi fi sabilillahi mi hanki ɓe ñamade nafimi woni min ka na ella ɓaas mi ñami ɓe ñamade wonde e ndiyan wallahi nene fi sabilillahi Allah hotan nabijo gila hanki fami mo ngo ñamali gila hanki ko simi waɗi fi sabilillahi mi naɓanaɓe joni noon hanki mi heɓat feere mi waɗi fi sabilillahi ndiyan ɗan jaɓaɗe soɗa simi yalti koyngal ngal kangal ɓuuɓo wallahi jaada wallahi jaada wallahi jaada Allahu akbar Allah hotan nabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskini 100% mara nene mara baba mara koto mara jaada mara wallowo ɓeɗi wo komi tori jalɗuɗa seerni ko ɓeɗi wo komi waɗi kontara nomi dépensira ɓeɗɗuɗa nde Allah hotan nabijo Muhammad gila nawɗo ngo yeey ka laptan mi naɓɓami nawni mi yeey ka labtani ɓe wi simi yoɓali e million 200 ɓe ñamdatala labutani honto tamagaali toon mi wonɗo torade simi torike ha simi heeɓi 20 000 mi naɓana ɓeɓura nden 15 000 mi jogo 5 000 on kono mi yarta labtani kono milite ɓuri labtani e jaade wallahi ay ko mi ari kon ɗo ni mi jaade wallahi ko ni mi ardi chauffeur jo on addoran ɓa o yii koyngal langal ko goɗɗo hokkimi o 4 500 ɗo ko somi heɓay komi ɓeytira ɗo fi passé chauffeur jo wi gonɗo ɓe kadi hay ɗinɗo o jaɓani mara sinani ɗo wallahi aussi mi ala kami tifti sina e onon julɓe Allah ɓen jaada Allah hotan nabijo fi sabilillahi mi heɓa komi ñawdora mi heɓa komi dépensira ɓe ɓura Adjaba, ne mettez pas ça vous aussi. Mais il doit y avoir du cœur, vous mettez les choses là. Ça va, il nous me bloque à page. Yeah. Wow. Baba, quand on dit donc anga. Ngalo to ala me nga joni nga hubbali ngal panu ngal ha joni ngal hubbali ko men soñu do ne yande a jomi ron ko ettude afiya ka ngal to ko ɓe yimɓe no yimɓe on ɗo mbami ɗen ɓe waɗuɓe suudu yimɓe hawdirɓe e mon ɗon ɓen ko ɓe waɗanimi sabu ɓe wi mi aru ko mon on waɗitotoɗam on yimmeteɗam on waɗa fi Allah hotte nabijo on itte sadaka fi sabilillahi nene Allah hotte nabijo Allahu akbar joni on faala men nabu on ka laptani faala yon wallam fi komi yaaro ya labtani e komi dépensira ɓe wurani haɗa mi sellude baba Allah baba nam ko piyu gotu me walla taw ko won ɗon ɗo on tawmen e hoore golleji mi anda si ɗon faltade menen kadi min jogitaki mbuuɗi waaliɗi ko julɓe Allah ɓe woni wallitade men ko fi Allah woti annabijo wonɗen e huumirde golleji ɗi mi anda son faltike joni ngal koyngal mon ngal men hiiɗo minen tigi meɗen andi ɗon soñji moƴƴaɓay kongal mongal ngal fo maggal ngal temmi joni haray ko adi ko ni kaka laptan jano ɗo wonɗen yande par ce que ɗo laptan jano mamo mum oɗo laptano ɓuuri laptan on tamagali déjà to est ce que ya hen hôpital a tamagali yanna pas ko centre de santé won to ko centre de santé yawɗo ɓenni o koma yoɓon 1 million 200 joni noon se yeey ka laptan meɗen mamum ɗo e daari si tawi woni ɓe ka chirurgie wawa e wallitade en fingal koyngal ɗum ɗon ɓuura waɗi jaada komi seɗɗuɗo faala callalah ngal kono ɓe muranden kadi simi kippi fi callalah ngal ɓe maayi ɓawo heeɓe kono ɗum wonene mara kippano walanɓe min ko si waɗi fi sabilillahi ɓe ñaama ɗon andi minen min jonata goɗɗon mbuuɗi fi ɗum ɗon ƴettugo koyamugo ya ñawɗa
koyngal mongal ɗum ɗo no wona woni ɗo ganga mi suti ɗo ngal ɗo ko doit kippegol ni dans l'urgence so yimi yelti golle hande miɗo wadde ɗum ɗo ko par ce que miɗo suti ko wonɗo e musede ko ka on fala men ɗettu mbuɗi men jonna o yawtama gal na kono na onon noon ɓeɓe ɗaɓɓata mbuɗi fi ɓeygure mon ɗen baba komi miskini nani mara wallo wona mi mara mi wondiri kamiɗo allahu lalɗo subhanahu wa taala wallahi nene komi andi min ko yimɓe selli ɓeygu mon hontoni ɓeygu mon acce famodiri hara setani jokkade ko hontoni ɓeygu mon mo ko ɓurure toon ko marga komin gollayno toon ninimo toon mo awi digoy ɗon ko digoy ɓaasi min woni ko sera taro ɓiɓɓoy koy ko ɓe yi woyɓe faalaɓe ala mbuɗ minde namo kala ittata sarata nene igata ɓurure komi sottino toon gesa mi remaɗo gesa mba mbawa ɗum toon wallahi nene baba namo acce faltodire waɗe ko fi Allah faltodire so on ƴemmike ngal ɗo koyngal mo o nangi lawol ɗo o yeyi kadi e nde burure ngal koyngal mo ñawdaka hiɗon tangina beelan tum baba fa hakke na sondugo mako mo awa simi yehi simi heɓi moyen simi yehi mi woni tamagali karmo ko jaɓu seeɗa wallami labtani ƴetta ɓe guura nden no dépense ko dépense o mi waɗo noon ko labtani mi ñawdo wona ono wallintala hoore mon baba acce mi walla on kori acce mi walla on yo mawɓe nananelan komi woni yewtani ko acce wullugol onon kadi nane ko wonde yoddide kon baba si mi acci noon ɗo no mi nangi lawol an gomi yeggole ko tawɗon komiɗo fixigole min hande yewta haray kono no warreno ɗo Allah sina simi waɗi fi sabilillahi si ɓengude nde ñamata ala kono komi ɗaɓɓata mondiri kamiɗo Allah hulanɗo mondiri kamiɗo wallahi julɓe ɓe watta fi sabilillahi ɓe waɗa fi Allah subhanahu wa taala mi yeddango e baba ɗum ɗon fof miɗo tawti on joni komi falate mayin kala butani si ɓe ni on waloto nulanoɓe famille mon on ɓe ara kala butani si ɓe ni ko acce mais attends mais qu'est-ce qu'elle veut au fait andi ko gasata ko ta suudu ko gasata gasata yo walade kala butani ɓe arde gasata marale ko okkitotoɗo ɓe to aremi ɗo tere feerini ɗum foforani hammaya ɓaare feere Allah ɗum ko mi ari ko fi sabilillahi on walla fi sabilillahi baba hiɗo nawne on innime o koyamo nga dari tu as vu son pied là baba hiɗo muuse ɗo soñji hiɗo muuse inno lankadi goɗɗum joni acce mi faltodire mi fala e yaw kala tan mi wi nanane la ko woni yo den kon nani kono nene so yehi simi waɗe kala utani ɓe wurana ɓe maya toon noon ɓe maya honɗum kono ɓe wata mayirgol déjà ɓe abbelan je sais pas s'il veut comprendre parce qu'on peut pas le remettre de toute façon de l'argent mais on peut quand même l'envoyer à l'hôpital pour sauver son pied yo Allah dandunga ko yamo si taƴama ɗo baba ko probléme si ɓeygu mon no nande ɗo ni woni yodde ko ɓe wakkilano hoore maɓɓe hamme walla on fi koyngal mon ngal si tawi kadi woni partine ɓe walli men fi ñamete habbelan baba si tawi kadi woni partine ɓe wallitike fi ñamete on y a pas de probléme ɓe gañanta on hunde kala koɓe heeɓi ɓe gañanta on kono ko adi kon taw mayn kala tan fi koyngal mon ngal ko golle en tiɗuɗe mi akkiti ɗo meɗen duwa ñappugol école lonkoɓe meɗen yaade men holla partine ɓe min heeɓi leɗɗe ɗen koɓe ɓe wallitoɓe min heeɓa fi ko maso manise ɓe ñappita kon koɓe ko ɗum mi akkiti ɗo mi dogi na ko ɗum mi akkiti ɗo mi recevi on ka suudu hari min ni kala ardo ka suudu amo noddalla mi recevata on tigi mais nasi ɗon falta ko fe temmere nde mi hinega koyngal mon ko sabu ɗum mi akkiti golle jande mi fuɗɗi yittutugolle moɗon yoddugolle moɗon fino mi naɓiɗan kala tan mi anda son faltike on faami gandi hikka yo Allah hisigné honɗum
Yeah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ene mi lando baba. Ko hombo en hudi ko acce hakke to ngarka sudu am baba wara non lang hala mi tolki on mi jeji on mi ekkiti golle am fo mi kippi on ko ngal mo ngal habbi tu as vu son pied là jone faamu diri ko be hollen ko yakala tan en mono wayi magol wakkilo golla mene mede yangori wa o jibondi baba on tigi ala tande ropo woni ko few sonna be no do wakkila gol golla dey yeah. Baba yo telan faale mo ngon tigi tigi me wala menen non ko gasta ko yo telan faale mo ngon tigi tigi ko noni faale mo ngon he me walton hebo lekki ka est-ce que nous on peut faire les deux à la fois Johnny baba ko bayle je Johnny ko mo mi wali tola wali do wali lelan mo badala mo wallahi Johnny wallahi da baba mo wawdo na wali do wali lelan mo ya na wala na dido wala 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 nani wala wala nani Attends, mais mano mi woy golli. Non menen golle amende men jonnata goddo mbuur. Menen ko cella ngal wondi men e goddo. On fami no nawni rondo ni men naba on be kippa on handi ko. Hoto ko mo lanni innugol men ƴetta mbuudi men jonnon dum do menen mojo berne wadata dum. Menen mojo berende. Allô? Baba. Oui. Wow. Kondo mi wawi ko mi wawi ko inugol himbe wata be aru no be do ardi do be artu be jodi ko leydi nyambe jodi ko menen banani be jullere je sais pas si don famude kono déjà don non c'est géré fait parce que modi me dabbi déjà on dabbi déjà agence on visible ben donc à partir de demain hala visible ben wodi inchallah kala mo ala programme on peut pas recevoir l'intérêt ça au moins c'est clair mais on peut pas tu as vu ce qui se passe chez nous Johnny on faut walli teme men nabe ka laptan parce qu'il faut qu'il aille à l'hôpital maintenant là. Johnny faut walli ndire yandi. Bien walli ndire ngi faut mede. Allô? Allô?
aba on jaram kombe jamtum ko hombe awa madame nodite on nan yafe John ba main ka laptan main ka laptan baba na konto pare monde woni awa main ka laptan na ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allez, on va aller à l'hôpital. Appelle l'autre, il va nous envoyer les motos 3 pneus là. Appelle ça, il va envoyer le namasté là. Pardon, rapidement. Il est venu chez nous, non? Il va aller à l'hôpital. Koga kawa be kawa to pani dengan de besanda kawa tambala sabu si alga Saga bonjour. Namaste. Inu mono c'est urgent non? John no. Kangu tiyo arodi. Allô? Wanga dia Ardo. Frère, ça s'il te plaît, yima. Yeah? No. Allah subhanahu wa ta'ala hisingenge fo mede. Et comme non, en fait, soyons véridiques en fait. Condition be wala nama ko shay be wakili condition aw mais quand me lo be parler rani ça peut pas les conditions mene me yedi condition mo jobere mene condition mo jobere me jonna ta go Assalamu alaikum. Usi ari hida naun me ki Na me ki pacella mangala hadika mi ala nande be anani no detela kono inu gol men jonnete fi ko feddiniro ya to o dum do mene me wadata dum do ko fi cellal nongal haray kippete na ono nabata hore mon kalaptan fo so ngala itode ko laptan ko menen nabata on kalaptan aw Oh, wait, Baba. Allô? Walo to ko laptade ma walo ta Onja. Na menen andi ko docteur tan o walo to ma walo ta woni non menen do sabu amen si on jabi ko cellal nongal uray ka
mi nani on faggi goɗɗo wosi ɗon selli so sella ko onna awa joni suɓeɗi noon ɗiɗi ko ɗum o l'envoie à l'hôpital. Taïre, tu m'appelles s'il te plaît, Nani. Vas-y, s'il te plaît, chérie. Mais oui, qui de yade kalaptan. Si la butani on ni men o waloto. Ko to waloto don. Be nyaunda on. Mi wada émission mi nula e be tama gali ben. Yo be nula lan honto be ngumo be be kippa on kala butani. Mi andasi don fam baba jente nan to dire jante lan. Awa wona iga ha nyaundo do mai. Mai kala butani. Mai no. Garde d'abord. Baba. Mai tunjo ni me mai. Allô, oui, la langue. Oui. Amoni. Abem darta, mi noti da. Allons vous aussi. Prends-moi ça là, pardon. Je vais me changer rapidement. Wali bebe jiporo. Je suis en live. Prenez ça, je vais prendre le truc là, on va partir. Et tu pigi ma, il faut pas un jipo de tout. On sort ensemble. Salam, hey, allons. Ne coupe pas le lèvre. Tiens. Allons. Oui, così 621. 98, 9 et 8. 85. 23. 85. Babe, saya naik kana mati untuk.
Quanto ni? Ori, eu te digo. Na? É, ça va? Vamos lá. Ai, fi. Ah. Bakal. Ni golle ani tabita. Allo? Ah, joni be no joni bidonji dille. Moyo habo mo arde. Anka de accu wara be dori ki aronki. Mimi yalti ko mi e ka golle. Di. Oh, mo arde. Abbe mo do yan. Prenez la moto là. Quando moto m'appelle? Moto ma wala liondo. Awa joni go dette on do moto. Goɗɗo yarme wona kana masteja. Oumar va là-bas, toi tu viens ici. En armée. Kodok, koto moto manga. Awa joni mai. Mimi dette mai don jor ba min al yegi. Mi jaka en do e fogo. Mai gran. Na? Accu mi yaro. Ko acca lo sion jande. Ko to kadi wondo yaro be mi jawi ne. Ko to ya ton kadi. Ajero wonon o ya no arje wona wona bido ngidi fi yalto accu to accu no be relation yede ndo de. Okay, to yawto e war nane ko bi jode do hango ara. E ko ni wango woni halande. Voilà. Mai langi live go ni da do itola.